نه که بابا همیه باید بچه گلو کنه باشم. شیری حلال دادم مانی حلال دادم من دوزی که دی کلو کنگیم لیا چیه بری که دی زخم و زوازه ازده کلو کنم من خدای مهربان غضبات بگرفتار کنی مهربانم خدا. ассалому алайкум бардораи азиз, ҳама каса созин хубен, худованд нигоҳбонтон боша. умедворам ки ҳама каса хубен. бардораи азиз, имрӯз мавзӯъ яъне ки бачафурӯшо, хоб шумо ин қадар ҷавонҳоро мақсад ҳайф кардем, ба чӣ хотир мавзӯъро дар ин масъала мудем дар ин барнома дар айнан ҳамин масъаларо хапидем ки хоб бубинем бародарои азиз ки дар гурӯҳҳои ҳамин террористӣ ифротгароӣ 124 яке мақсад ҳизби наҳзати ислом албатта ислом дар нохунак яъне мақсад иқболбира дар назар дорум ё ин ки мақсад кабирии падарлаънати беномуса дар назар дорум. аллоҳ инора хор куна ин беномусҳоро, аллоҳи модари ин иқболбира худованд хор ҷазир куна, раҷабира аллоҳ ҳамихел гӯруш ҳамихел дар бигира ин беномуса ки ин ҷавонҳоро ҳайф карда. ва фикр мекунам эфири динангира бисёриётонам диден бародарои азиз ки бубинед ки оби дидаи модароро чӣ қадар ино мерезонанд. ман мисли ӯ эфири динангӣ садҳо модаро ҳастанд ки ман метавонам шуморо пешниҳод кунам ва шумо бубинед ки чӣ қадар модароро ино гирён кардастиянд ва чӣ қадар ино ғам додастиянд, чӣ қадар зулм бар ин миллат кардастиянд ва мутаассифона гуноҳи худшон дар чашмшон натофта ва ҳукумату давлата гунаҳгор мекунанд мутаассифона. ва имрӯз ӯ ҷавонони гумроҳзадаву бесаводу беақли бефарозати ҳастай, яъне ӯ сагбачаҳоро бовар мекунанд, мисли гипноз карда ба худ ҷалб кардагиянд, иншоалло рӯз баргаштастиянд ва аз гуноҳи кардагишонам пушаймон шудастиянд. ва бубинем бародарои азиз ки ман ба боварӣ мегӯм ин гапа ки чӣ хеле ки худшон мисли саг пушаймон шудиянд ва роҳи баргашт надоранд он сагҳо ва мехоҳанд ки ин ҷавононе ки имрӯз ки пушаймон шудагиянд иноам бар бигарданд, мутаассифона инора намемонанд. чӣ хел бародарои азиз намемонанд? яъне ки агар инҳо бар бигарданд, вақте ки баргаштаниянд, ин сагҳои ҳаромиву 24 ана ин наҳзати нами иқболбии падарлаънати беномус ино мегарданд, мегӯянд мерай маҳкамат мекунанд, ин хел мекунанд, ӯ хел мекунанд, метарсонанд, угражат мекунанд маму кӯдакоро. кӯдаканд. шумо ай кӯдако вабше чӣ мехоҳед? бадбахто, ноҷавонмардо, номардо, шумо аз кӯдако чӣ мехоҳед? шумо ҳадафтон, мақсадтон шикамои ҳаромтонай. шумо дигар ягон гап, ягон фикри дигар надоред, надоштед ва надоред. мефаҳмед шумо? шумо зулм мегӯед. шумо зулма дар модарои тоҷик кардастед ку? дар падарои тоҷик кардастед ку? дар миллати худтон зулм кардастед ку? аллоҳи меҳрубон ҳазорон бор шукр. бародарое ки ҳастен, метавонед ки силкае ки ҳастай, силкаро биҷиқен, болошен, суҳбат кунед. гӯш ки ин ҳами ака қиёмдин ҳами гапҳоро зад, ина дар ёди манам ҳами чизо омадан. бародаро, ҷавоно, ҳаматуда муроҷиат кардани ҳамин гапа гуфтанем ки ҳамун шава рӯзе ки буд дар тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ буд, ҳамин аъзои ҳамин ҳизби наҳзати ислом бо ном ҳизби наҳзати ислом миллати тоҷика ба минтақа ҷидо кард, ғармира ба кулоби ҷанг андохт. ягон ки мурд, хунаи ки сӯхт, масалан хуна аловзанакам буд ку иш мегирифт я минтақаро хуна алов мезад ва иш я минтақаро мегирифт хуна, мақсад ҳамин чизо будан. ҳамин хунаи ки сӯхт, фарзанди ки мурд, гуфти гапо, гулаки ки сиғираши чӣ шид нашид, ино ягон каса жилет накарданд. ино ҷанга андохтани кабиришу кабирию муҳаммад иқбол ё ҷанга андохтану камвағало мақсад зарал дидану ино рафтан дар ҷои комфортни зиндагӣ карданд. ҳамин миллата ба ду гурӯҳ тақсим карданд. бо такрор мекунам, аҳамият бути ҷанги шаҳрвандӣ минтақавӣ буд. я минтақаро ба я минтақа ҷанг андохтанд, ахир омадан дар сари стол шитан, сулҳ кардан, гуфти ҳамун гапо, вазифа гирифтанд, ба бевои худшуа кор карданд. ин ҳамин шоҳиди ин дунё ӯ дунёём.
ҳозир боша одамое ки ай пишти ино хестанд ҷанг анохтанд ҷанг кардан страдат кардан ино ду дафтшон дабинишон буромадан ай бозӣ мирдан мирдагиш мирд зиндаеш ҳастай ки ай шарминдагиша да ватан дурмадан наметуна ай ҳисобе не ки вай да ҳукумат роз даҳай ина бо такрор мекунам хеле одаме медунам ки то ҳозира роз да нест просто беспредели ҳам оружия да дастиш да ҳам минтақа ғар муҷоҳидин роҳи дини ислом чӣ кореш фурдаи карагай ҳозира то агар да ҳам минтақа бидроя ку шарманда аёхибай намедроя и хелиёшам ҳастанд ваёеш ки мирдан ваёеш ки ай шармандагишо да ватан намедроянд ваёеш ки да каҷи тирмаанд ваёеш ки ина ранги нуре ноболиғ будан ёш будан мисол да ҳукумат ҳам да ягон ҷо нуму нарафта ягон ваям ки накардем ина имрӯз пешемунам кишида бошем ҳамин чизора дидагем шуморо мегем ки е бародаро ҷанги шаҳрвандиро ҳамин одамо дохтанд бо ниқоби ислом айнуми исломи муборак ҷанги шаҳрвандии минтақавӣ буд ҳозир боша ҳаму стил ҳаму барнома қатӣ ҷанги шаҳрвандӣ дигар наметунанд барое ки мо масалан ина ман шахсан ман бисёри бародарои клубиам сиязи часпид бародарҷон нестай олям сиязи часпид бародарон олям нестай сосчи ана ки ҳозир бародаро ҳозир ҷанги минтақавӣ дигар ҷанг андохтан наметунанд ҳозир ғармиву клубиву ленобудию дигар кардан наметунанд и ҷанг дигар хеле ҷангам ва ё ҷанг андохтаи и минтақавӣ наметунанд ҳозир гирифтиянд бо ҳамин миллати тоҷика бо ҳамин фарзанди фарзонаи тоҷика гирифтиянд ба гурӯҳҳо тақсим карда истодиянд фарқ надора ту ҷонибдори моӣ мо мерем да ҳар як ашки модарому хун мерезунем ба ки хун мерезунанд бо ба ҳамин тоҷике ки дар тоҷикистон зиндагӣ дора мисол ҳозир дигар ҷанги минтақавӣ дохтан наметунанд ҷанги гурӯҳӣ медозанд ина гурӯҳи ҳизби наҳзати ислом ҳозир нумша паймони миллӣ карагиай ина гурӯҳи 24 кардагиай ина мо мисол ҷавонои фаъоли тоҷикистон ина мо мешем ҷанг ба ваё ана ки мо ки ҷанг ба ваё ки кардем бо ки да ҳамиҷа страдат мена бо ҳамун тари соли 92 камбағал бо ҳамун камбағале ки гумроҳай ҳамун камбағале ки ҷавонай ҳамун камбағале ки ёшай ҳамаи бо страдат мекуна да иҷа бо агар гуфтиам гапо агар боям битиянд ино ай ува да пировото фоидашу ҳастай агар зурам ки биёрам бо мераванд ҳамун вазифаро мегиранд бо ман бо ҳамун хилефи қоқа мехилем ё ки бо меоем да ин амир аст шаҳрҳои ғарибӣ иҷа уҷа гуфтиам гапо бо меоем муҳоҷир мешем бо ҳам таъазоба мекашем барои ҳамин гуфтанӣ ҳастем ки бародаро ҳамин як бор ҳамин кора кардем ман донишҷӯ будам айку да ҳамин вақти давраи донишҷӯим да ҳамун гурӯҳе ки ман мехондам ду ғарбӣ будем основной дигар ҳамун донишҷӯҳо ҳамаш клубӣ будан қатӣ мехонданд ин гапамон барои чӣ гуфтааст на маҳалгароӣ нашавад ба иззати нафс ягон кас нараса бародаро сад маъзарат мақсад ки мо хестем ин ҳамин кора кардем ба зидди ки ҷанг кардем чӣ кор кардем накардем бо рафтем да як парта шиштему да як синф шиштему да як институт хундему гуфти гапо да як ошхона дурмадем як пиёла чой хӯрдему рафтем да як масҷид намоз хундему гуфти ҳамун гапо ки азоби сага муҳлати 2 солаи 3 солаи чанд соле ки ҳамин гуфти гапо азоб кашидем ҳамун азоби сага кашидем барои ҳамин ахири гап да гуфтанӣ ҳастем ки бародаро мо ҳамин ба ҳамин передача да ҳар вақт ҳастем агар ки видеовизифам ки надурем тамошо мекунем ин ҳамин кадимеш медроя иншоалло медурем қатишу гап мезанем мо ранги ваё ҳақорат наменем мо маҳалгароӣ наменем мо гурӯҳбозӣ наменем мо фақат мақсади мо як чиза яъни шахсан мақсади ман як чиза бояд ҳамин гурӯҳҳо решакан карда шаванд на фақат ай олмону ай турсия ва ай иҷа уҷа ино решакан шаванд ҳатто ай тоҷикистон ҳам ҳамун гурӯҳоеш ки намояндоеш ки дар тоҷикистон ҳам ҳастанд ҳаваёнам бояд решакан шаванд мо дар ҳамин як фазои сулҳу амнияту озодиву тенҷиву амонӣ як нуланун гуфти ҳамин бародар қиёмдӣ ки ба хушиву хурсандӣ биёем бихӯрему ақафои зиндагӣ хӯшем да мо ягон гурӯҳбозӣ нест бародаро ҳамин кадимет ки да ҳамун гурӯҳҳо ҳастӣ марҳамат биёен қатӣ мо ҳамсӯҳбат шем мо ҳам тоҷикем мо ҳам бародари шумоем биёен ҳамсӯҳбат шем биёен қатӣ мо камбидияй
اوخه کامبدی را هیچ وقت یاد فراموش نکنه که هیچ وقت همین امامعلی رحمان ایکو همین کارمنده حکومت چه نمیگه که تبرا دغرم ایتاکو ظلم کو تبرا دا قرغون تپا ایخکو تبرا سویت تاجیکستان تو سویت تاجیکستان دز بخور یگان وقت همین گپورا نمیگه اگر همین کامبدی هم که باشه همین یک نفر یا کی یا تصادفی ده همون منصب رفته دور مده یا که رنگی خودت وارد گفتی امروز گفتی که بعضی جوانایی هستن که نه در وظیفه میرن اونجا خشوا گم میشن این گپی تو به حد همون معقول شد همون نچرنیکای هوایی اگر همین کارهای همین رو ببینن کو من 100% باوری دارم که نه فقط ای وظیفه آزاد شو میکنن با خدا قسم به شرمنده وار گفتی هم گپو دافشو میکنن با ویدیو با 100 داکومنت که دیگه آینده دام سیستم کار کردن نمیتونن بسیاری همین ایکو بسیاری همین با همین گفتی گپو دست پرور بگیم یا که برنامه‌های همین نوعی کار میکنن که هم خیلی ظلم و ظلمی دامو حکومت میکنن فهمیدی برای همین برادر عزیز باید ما تماما همین مبارزه برای اینکه همین کور یا برده چا میغلطه ای برادرو همین یا برده چا غلطیدیم نونی گندمی و نونی جوی و گفتی گپو در الان توبه کردن خدا همون دوست کادرا و گاو و مول هم چیزایی که بدن اسب و اروا و گفتی گپو زمینای جفکنی و پوبلکنی و همین را اوخه ای با که یک تایت ما هم گپ زنیم که ما خیلی ازو کشیدیم اینا خیلی رفتیم کهورا پوبل کردیم یا نولانو مایفتیم خوردیم ای مردک میویا در میگه من مهاجرم یا که او سگی پاد اوجا گپ میزنه میگه 80% انا تاجیکا در فدراسیون روسیه مهاجرن اوخه من در وطن خودم سال 96 97 98 همه حاله که من در وطن خودم داشتم در مهاجرت که اینا که 8 ماه پیش من در روسیه بودم 8 ماه پیش من در روسیه بودم زندگی که من در روسیه داشتم در وطن خودم همون سالی که اپیچمو ما ازو کشیدیم هم خیلی ازو و نکشیدم همین روسیه خنکش میگفتن تاورش میگفتن بالاش میگفتن مشکلش میگفتن پیش شتا ارس میخوردن توالت میکنن فلان مینیم بیمادون مینیم میگن اوخه در همون وطن خودم که پوبل میکردم دستی قطعی گنده میدرایدم در افتاوی قرار اوخه دکای من در روسیه گندم درایده استم زمین پوبل کرده استم که گفتی گپویو که گندم ما burada در آسیا اور کرا خورده استم همه شرایط هستم کار کرده شده تمامی نوز نعمت و خیر نصیب تقدیر همیه امروز مهاجریم پگه انشالله یکون گپ میشه که پایان شب سیاه سفید است بله اگر دم شما را میگرفتیم همه اعضای حزب نهضت اسلام هم سخن من گوش کنید اگر دم شما را میگرفتیم هم پایان شب سیاه سفید نمیشی همین یه امر این هم تا خونریزی و خلافریزی و شما در هم وظیفه و همون توقعی کلون سقلای کتا را میخورده با هم به وقت تا کار میکردیم ما همون عضو را کشیدن میگرفتیم برای همین جوانا التماس همه تو خواهش میکنم همین یه بار در چاقدیم التماس تکرار نشود باقی در پناه الله باشید ما با شماییم الله نگهبان باشه برادرم خوش اومدی خدا نگهبان باشه برادر عزیز ببینید که در حقیقت سخنای گپای گپ زد که درد دلی که این آدم هم همه خیلی در جوانیش فن خورده فریب خورده یکی از اعضای گروه 24 یکی از اعضای حزب نهضت اسلام بود ببینید که چقدر نوجوان مردی کردن اسلام پاک از سو استفاده کردن و جوانا را گرفتن استفاده کردن برادر عزیز با همین خاطر برادر عزیز در فریب این نوجوان مردم نغلطین خداوند مهربان نگهبانتون باشه یک چیز دیگر هم نگفتن نمونم برادر عزیز اپا و خوارو آدمایی که در تهن بعضا از گروه های افراطی و تروریستی یعنی مثلا گروه 24 حزب نهضت اسلام بود تمام گروه های دیگری پدرلعنتو هستند شما برادر عزیز اینو شما را کم ترک تفریقه جنگ میاندازن ایتا به جنگ میدوزن بعضی تا مثلا تهمت میکنن که تو گروه فلانی تو اخلی تو اخلی شما رو همه خیلی میکنن یا اینکه مرا گنده میکنن در شما نمراتون رو طلب میکنن نمر نتین من خودم میدونم که کی را مدیراتور موندگیم و خودم میدونم که کیای چیای و برای چی ان به همین خاطر شما باور نکنین وطن دوستا فقط پریود غلبه شما ما با باوری گپا میگم ان شاء الله برادران کامنتاری هایی که آینده یعنی مثلا برای برنامه آینده در کامنتار فکراتون رو بنویسین لایک پایگی چیزا واژه نیست مدا برادرو کامنتار بچی خاطر میگم با خاطری که همون فکرای شما برنامه آینده را یک برنامه خوبتر و جالبتر کنیم و مثل مقصد امروزینه و فردایینه و دیگر مثال دینانگی و دو روز پیشینه و 3 روز پیشینه
خداوند نگهبانتون باشه. یه بار دیگه برادرها، اپا و خواهران، مادرها، هر کسی را جواب دادیم الحمدلله. کسی را جواب دادن نتونستیم، هزار بخشش در حقمون دعا کنین. احتیاج به دعای شما داریم. السلام علیکم و رحمت الله.